U magli zore, na obroncima Raške, Stefan Nemanja stoje na kamenom brdu, gledajući u doline gde se dim izdiže iz krovišta starih božanstava. Zvona manastira Studenice još nisu zazvonila, ali u njegovom srcu ih već čuje. Vetar nosi miris sagorelih žrtvenika i drevnih zapisa urezanih u drvo. Vreme je da kameni bogovi zaćute pred licem istinitog Boga, reče tiho, a njegovi bojnici se prekrižiše. U njihovim očima plamtela je mešavina straha i ponosa, jer znali su da čine delo koje prevazilazi mač i plamen, delo koje menja dušu naroda. U dolini pored reke Raške, staro pagansko svetilište stajalo je pod hrastovima koje su ljudi zvali čuvari vremena. Nemanjići su im prišli sa krstovima i buklijama svetiljki. Monah Teodosije, drhteći, stavi ruku na jedno stablo i reče: "Ovaj koren je dugok, kao i greh naroda." Po njegovom znaku ratnici zaveslaše sekirom, udarci odjeknuše kao grom. Dok su stabla padala, žene sa sela dolazile su plačući. Nisu plakale za drvetom, već za davnim običajem. Nemanja, smiren, podiže pogled ka nebu. Novo sunce se rađa nad Srbijom, bez senki lažnih bogova. Noć se spuštala kada su stigli do paganskog kamenog kruga, skrivenog duboko u šumi. Na sredini oltara ležali su znakovi sunca i zmije. Ratnici su opkolili svetilište, a sveštenik Jovan je zapalio sveću. "U ime Hrista razara se neman tame!" povika. Plamen se razlio, ližeći suve mahovine i drvene idole. Iz tame se čuo krik starca, poslednjeg čuvara obreda. Nemanja mu priđe i tiho reče: "Ne rušim ja tvoju veru, nego oslobađam duše zarobljene kamenom." Starac zaplaka. U tom trenutku plamen obasja njihova lica, kao svedočanstvo smene epoha. Glas u rušenju svetilišta širio se brzinom vatre. Narodne vođe iz zabačenih oblasti dođo se pred Nemanjine zidine, tražeći objašnjenje. "Zašto nam uzimaš bogove?" pitali su. Nemanja, u oklopu, a s krstom na prsima, stade na bedem. "Ne uzimam vam veru, već laž koja vas vezuje za prašinu. Bog je jedan i ja ću da ga dovedem i u tvoju kuću." Ćutali su, ali u njihovom ćutanju bila je iskra razumevanja. Prvi put su vidjeli kneza ne kao ratnika, nego kao proroka u zori novoosvećene zemlje. U noći stražari su nosili brze glasnike od sela do sela. Na svakom krstu od jasena palile su se sveće, znak da će sledeće jutro svetilišta pasti. Jedan ratnik, mladi Vukan, oklevao je: "Gospodare, moj deda prinosio je žrtve ovde." Nemanja mu priđe, pogleda ga u oči i reče: "U tvome srcu leži borba starog i novog. Ostani čvrst, da bi tvoji sinovi hodali svetijim putem." Vukan se prekriži, toranj plamenova zaigra na horizontu i narod po prvi put vidje kako svetlost pobeđuje maglu starine. Kada su svetilišta opustela, Nemanja sazva sabor u Ždrelu, gde je sagradio kameni krst. Svi plemići, monasi i vojvode prisustvovali su tom zavetu. "Od danas Srbija stoji na temeljima Hrista", izjavi, dok su se orlovi krugom dizali iznad njih. Ljudi padahu na kolena, a iz mase se začu molitva koju do tada niko nije glasno smeo reći. Sunce se ogledalo na mačevima, sada nepodignutim, već spuštenim u znak mira. U tišini Nemanja se okrenuo prema planinama, znao je da posao još nije završen, ali duh naroda već je promenio pravac. Iz pepela porušenih oltara nicale su osnove novih manastira. Kameni temelji su mirisali na tamjan i dim. Mladi monasi prenosili su kamenje iz svetilišta u manastirske zidove, pretvarajući ono što je bilo idol u stub vere. Jedan od njih reče: "Gospodare, čak i ovi kameni žele služiti Bogu." Nemanja se nasmejao: "Neka, svaki kamen neka postane svedok promene." I zaista, nad svakim spaljenim svetilištem uskoro se dizala crkva, bela pod nebom, kao znak novog saveza između zemlje i neba.
Noću u selima ljudi su pričali da čuju šapat iz šuma, glasove starih bogova što se ne mire sa zaboravom. Starice su palile male vatre na pragovima, skrivajući svetlost od pogleda stražara. Nemanja je znao da ne može uništiti veru silom, već vremenom i blagošću. Poslao je sveštenike da uče, ne da prete. Ne pali srce, nego ga osvetli, govorio bi. Tako su i najtvrdokorniji počeli gledati krst ne kao oružje, već kao svetiljku u tami. Stari bogovi su utihnuli i njihovo šaputanje postade samo vetar u hrastovima. U Raškoj, pred oltarom nove crkve, Nemanja je položio svečani zavet. Neka ne bude više ni straha, ni tame među Srbima, reče. Svečanosti prisustvovaše narodi monasi, svi zaneseni trudom proteklih meseci. Zvonilo je 1000 zvona i po prvi put zemlja koja je vekovima slavila prirodu, sada je slavljena sama u svetlosti. Krstovi su se dizali gde su nekad stajali obelisci i svaki trzaj kiše spirao je tragove prethodnog sveta. To nije bila pobjeda nad ljudima, bila je pobjeda nad vremenom. Kada se godina 1172. zatvorila, Srbija je bila drugačija zemlja. Svetilišta su postala prašina, ali iz te prašine iznikla je vera koja će trajati vekovima. Na planinama se još uvek mogu videti tragovi isklesanih simbola, sada izbleđali kao senke prošlosti. Nemanja je stajao nadomak manastira koji je sagradio gledajući izlazak sunca. Sve što sam rušio, rušio sam da bih podigao više, reče, dok su zraci osvetljavali kamenje. I u tom trenutku Srbija je zaista zasijala, ne plamenom uništenja, već svetlošću iskupljenja.